U Rwanda rumaze gutangaza ko ruhagaritse gahunda y'ubutwererane n'igihugu cy'Ububiligi nk'uko bikubiye mu itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Iri tangazo rivuga ko mu gihe umuryango mpuzamahanga uhamagarirwa gushyigikira inzira y'ubuhuza nk'uko yemejwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'imiryango ya SADC n'Afurika y'Iburasirazuba hagamijwe gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, Ububiligi bwo bufatanyije n'iki gihugu cya Kongo bwakomeje kwanduranya bushaka kubuza u Rwanda amahirwe atuma rugera ku nkunga y'iterambere harimo n'itangwa n'ibigo mpuzamahanga by'imari. Rikomeza rivuga ko Ububiligi bwafashe icyemezo cya politike cyo guhita mu ruhande bubagamiraho muri iki kibazo cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko u Rwanda rukaba rubona bwarabigize intwaro ya politike. U Rwanda rusanga gufata ibihano mu buryo bubogamiye uruhande rumwe bikoma mu nkokora bikanatinza inzira yo gukemura ikibazo yashyizweho ku rwego rwa Afurika nk'uko byagiye bigenda no mu bihe byashize. Iri tangazo kandi rikomeza rivuga ko ibi bigaragaza ko ubutwererane n'Ububiligi mu by'iterambere ntacyo bwaba bushingiyeho kandi budashobora kuramba. Ku bw'ibyo rero u Rwanda ruhagaritse gahunda y'ubutwererane yari iriho kuva muri 2024 kugeza muri 2029. Itangazo rigaragaza ko u Rwanda ntawe uzarukangisha icyo ari cyo cyose ngo rureke ingamba zarwo zo kwicungira umutekano no kurinda imbibi zarwo mu gihe hari ibikibangamiye nk'umutwe wa FDLR washyiriweho ibihano n'umuryango w'abibumbye. U Rwanda kandi rusanga ubufatanye mu iterambere bukwiriye gushingira ku bwubahane ku mpande zombi, kandi u Rwanda rubikomeyeho mu kugaragaza uko rukoresha inkunga ruhabwa. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuvugizi wa guverinoma wungirije Alain Mukurarinda. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Twagira ngo twongere tugaruke kuri iki kibazo. Ni izihe mpamvu zatumye u Rwanda rufata iki cyemezo? U Rwanda rwafashe iki cyemezo kubera ko rusanga imyitwarire y'igihugu cy'Ububiligi mbere na mbere ihabanye cyangwa se inabangamiye ibyemezo byafatiwe hano mu karere ku birebana n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Hari ibyemezo byafashwe cyangwa se amatangazo yakozwe n'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika na SADC na East Africa, iyo miryango ihuriye hamwe igerageza kureba uburyo iki kibazo cyakemuka binyuze mu nzira y'ibiganiro na diplomasi. Igihe rero harimo ibihugu bindi aho kugira ngo bize gushyigikira ibyo byemezo biba byafashwe, ahubwo ugasanga biraca inyuma bijya gusaba ko u Rwanda rukomatanyirizwa ku mfashanyo, rukomatanyirizwa mu mibanire rufitanye n'ibindi bihugu cyangwa se no n'imiryango mpuzamahanga. Ibyo ngibyo ni ibintu byakozwe biranamenyekana, u Rwanda rugenda rubimenya, rugenda rubyihanganira. Ntiwaba rero uvuga ngo ufitanye amasezerano y'ubutwererane n'igihugu runaka nundi urangiza uca inyuma ruhinga ujye kubasabira ko abandi bayahagarika kubera ibibazo bya politiki. Ibibazo by'iterambere ntabwo byari bikwiye kuvangwa n'ibibazo bya politiki cyangwa se kugirwa ibikangisho. Mbere yo gufata iki cyemezo haba harabayeho kuganira n'iki gihugu cy'Ububiligi ko ari igihugu gisanga mu mubano n'u Rwanda mu gihe kirekire? Ntabwo icyemezo nk'iki gishobora gufatwa hatarabayeho ibiganiro cyangwa se hano urabizi hari za ambasade zirakorana, ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bashobora kuvugana, ariko n'igitangaje kindi kirimo ni ukubona hari impamvu u Rwanda rutanga ku birebana n'umutekano warwo, hari impamvu zivugwa ku birebana n'abantu b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bazira uko bavutse, ariko ugasanga igihugu kimwe runaka gihisemo kwirengagiza impamvu z'igihugu kimwe kikajya gusa ku ruhande ruvugwa n'ikindi gihugu. Icyo gihe rero iyo uhisemo ni uburenganzira bw'icyo gihugu guhitamo, ariko rero gushaka kuvuga yuko wagira ubutwererane cyangwa se amasezerano y'ubutwererane kugira igikangisho kandi bakwereka yuko ikibazo gihari ari icy'umutekano w'u Rwanda n'Abanyarwanda, ibyo ngibyo ntabwo byaba ari ibyo kwihanganirwa. Mubona ari gute imyitwarire y'iki gihugu cy'Ububiligi ibangamiye inzira y'amahoro haba iteganywa na Afurika yunze ubumwe cyangwa se Afurika y'Iburasirazuba cyangwa SADC? Biribangamiye kubera yuko kugira ngo bajye mu nzira y'ibyo bihugu uvuze bigize SADC, bigize Afurika
y'Iburasirazuba ndetse n'ibyavugiye mu nama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika, abo bose baravuga bati ikibazo kigomba gukemurwa mu nzira y'ibiganiro, ikibazo kigomba gukemurwa mu nzira ya diplomasi. Hari ikibazo u Rwanda ruvuga cya FDLR, ibintu byagiye biganirwaho bigashyirwaho umukono ko iyo FDLR igomba gusenywa, ibyo ngibyo ntibishyigikiye. Hari ikibazo cyavuzwe, imiryango yose wavuze yemeza yuko noneho guverinoma ya Kongo banayisaba yuko nayo igomba kuganira na M23. Iyo igahindukira ikavuga iti ntabwo tuzaganira nayo, igihugu kikaza kigashyigikira iyo nzira yafashwe na guverinoma ya Kongo, iyo ikeka ko cyangwa se yemeza yuko iki kibazo cyakemurwa mu nzira y'intambara. Murabizi neza yuko guverinoma ya Kongo uretse abasirikare bayo yahamagaye ingabo z'u Burundi, ifatanya n'abacanshuro, ifatanya na FDLR, ifatanya n'abazarindi, ifatanya na SADC, biyemeza inzira y'intambara. Niba rero hari igihugu runaka kiyemeje kujya muri iyo nzira guverinoma ya Kongo yahisemo, ni ukuvuga ngo ubangamiye abandi bose biyemeje inzira y'ibiganiro n'inzira ya diplomasi. Nguko uko ikibazo warubaje ati bibangamira bate, ni uko guverinoma ya Kongo icyo gihugu cyemeje gushyigikira, bo bahisemo inzira yo gukoresha ingufu za gisirikare, nyamara abandi basobanura bati uko byagenda kose. Mwarabibonye perezida wa Angola ejo bundi abazwa avuga igihe yaratangiye kuyobora umuryango w'ubumwe bwa Afurika, avuga ati sinkomeje kuba umuhuza, ariko nubwo byagenda gute ni ngombwa yuko iki kibazo gikemurwa mu nzira y'ibiganiro. Ejo bundi mwarabibonye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ati M23 guverinoma yabo bagomba kuganira n'abandi. Mu by'ukuri rero niba uhisemo gufatanya na Kongo na guverinoma yabo, inzira bahisemo turezi n'iy'intambara, n'iya gisirikare, uba ubangamiye iyo nzira yindi y'ibiganiro ya diplomasi yo gukemura ikibazo abantu batagombye kurwana. U Rwanda guhagarika ubutwererane n'igihugu cy'Ububiligi, murabona ari izihe ngaruka bishobora kugira niba zihari? Ingaruka, niba hari igihugu n'ubundi mwari musanzwe mufitanye ubuhahirane, ubufatanye, hari ibyo muhana cyangwa se hari ibyo igihugu kigufasha, iyo bihagaze ubwo nyine abo byageragaho akamaro ntabwo biba bikibagezeho. Ariko ku rundi ruhande nk'uko nigeze kubikomozaho, ntabwo ushobora kuvuga kuba wagurana umutekano w'abaturage b'u Rwanda cyangwa se ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda ngo bugurane imfashanyo. Abantu niba hari ingaruka zibaye ubwo bazizirika umukanda, cyangwa se ubu ngubu turi mu isi ifunguye, n'ubundi abantu bazagerageza kubana n'ibindi bihugu. Ariko rero ntabwo ushobora kuvuga yuko igihugu kiza kubangamira iterambere ry'abaturage bawe ndetse kikagerageza no kubwira ibindi bihugu n'indi miryango nabo ngo bajye muri iyo nzira. Kandi ku kibazo u Rwanda rwo rugaragaza cy'umutekano, ndetse tugaruke no kuri icyo wavuze cy'iyo miryango yose yateranye ivuga iti ni inzira y'ibiganiro niyo yakemura iki kibazo, wowe ugahitamo abiyemeje inzira ya gisirikare, nta kundi byagenda. Bivuze ngo rero abantu koko hari aho bishobora kugira aho byabangamira, ariko ntabwo bigomba guca intege, ndetse n'ejo bundi byaganirwa abantu bakabyumvikana bakagarukaho, ariko bitanagarutse nta cyaguranwa umutekano w'u Rwanda n'Abanyarwanda. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma, turabashimiye cyane ku bisobanuro muduhaye byagarukaga kuri iki cyemezo u Rwanda rumaze gufata cyo guhagarika ubutwererane n'igihugu cy'Ububiligi. Murakoze. Murakoze namwe.